tuna hian sartripian convex lens mang hian ara focal length han zong chin don ani chumi tur chuanin scale hi banga hinan da betanga ti chuanin banga khianin a hnung lam pangthla lang tur hian ka han ti dona ta chuan a hnung lam thla hi an nor pheyanga alo langa alan chin na lai berakha ara focal length chuni don ani ta hian an nor pheya hi ron langa tuna hian a lang chiang khop mai ti hian bang le lens in kar sei zonga hi saren zavel nge o ten ani hi ten ani chu ti khan bang le lens in kar sei zonga hi alan fi na la ya kha ra focal length kan ti chuni mai 10 cm ani chu tuna hian convex lens ina image a siam dan kan en lok dona object position a zir khanin image rang rang a siam thin ani tuna kan hmu hi kan en chen chon hei lens le object ni dil hi a in sin kan da chuanin a in kar hi 10 cm a in tlem ta ni a hma kan lo en tong khan diagram miang khan lens le object in kar a hnai lutuk chuanin focal length a focus le a lens a pole in kar a khan om ta chu tianga chuanin virtual erect magnified image kha siam thin ani ti chuanin sartripian tuna hianin object ni dil son pot la hret thetanga entin nge om dan ha kan don muang chang in saran pot chin tele ti son kan mu chana lian tol tola eng mo china son aron blur tiel tiel ta ne ablara kan mutlei thei talo ne ho tlai sa sar lo stop lock tlai borvel hi focal length ani don ani tianga chuanin image kan mu thei tolo lian lutuka highly magnified chuan image format infinity kan tiang chi khani ta ni hemi apel nuwa ero hi chuanin inverted image kha lo lang to dona satle man nor pele tele an nor pe ya ti son so aron lang ta ni ta so chuan kan mu thei dan tur chu so le saran stop chin lok ti khanin focal length nung chia true f ne na in kara umta chon object po alo lang ta so tuna chon lian puin real inverted magnified khaloni don ta ni so kan lak tan du na ma saber khani don ani chu tuna hian index correction kan en dona tlai hian a lens om na lai tak hi 60 a ka han da chin ani ko ti chuanin tuna hianin a le lam ani dil hi a in kar za zo ka han en don ani tuna hian sar hianin pencil mang mei don ani ting needle mang lawin saran ti chin la ti hian an da sianga a le lam po hi tiang tho khanan ti le don ani pencil hi kan lo te sa to 17.6 cm ani chumi om zia chu hetilai kar pahnia hi 17.6 veve tur anga ngai ani ta a amai ro chu hidek han en ringot po hianen kan ni dil hi koilut dewa chu wang chuanin adik kher long ti kha ari noma chu wang chuanin tuna hianin kan en don ani chanen zangele hi object sok hi 18.4 a oma hebi nei kar hemo 18.4 cm ani chun image needle zok hi 18.2 ani chumi om zia chu 17.6 veve turang hemi kan ngaya kha hetlam pang hi a in kar sei zong hi 18.4 ania hetlama hi 18.2 ti na ni don ti na ni chu experiment kan tran dona tuna hianin kan hmu thei dan tur chuanin hei kan lens le object ni dil kho a in si cha ta ni chuwang chuan he tianga omre reng hi chuanin focal length le lens in kara khana lo om ti na nia heng tianga hi chuanin
virtual erect magnified image kha siam thin ani tu na hian sa tri pin an nor hnunganga image lan dan kal venanga abuan tiang deuh khanin 1.5 vela handa chinna 1.5 ania ama a tha e khan 17 akan dai kan ra focal length ne kha 10 ania chu bang chon 1.5 to 15 bor vel ania amelo chu aya lan chian theinan tin 17 na kan da ti sonin real inverted magnified image kha kan lo nei ta ni tuna hianin sarin image needle kha ahan da don ta ni ta chuan parallax kha kan endona ti hian needle hi an en taila so ai inkal then vak mai ni hetia kan ti son nen hi angle a zir khanin angle kan en na angle kha kan change chapiang kan ti sonin adang lam thina ni chu chu wang chon so kan change don ta ni sa tri pi po inverted in aron langa so tuna hian sa tri pen image ni dile hi parallax remove tur khan het lama hinan nor phei don ani kan lama ron nor phei zelanga chon ken kelo enanga an nor zel halo om zela atlem tola ain then tlem tola saran stop block kan en chin ti hi chuan akal dik deuh thaw to ni akal dik deuh thaw to a height hemi needle in si thei tur hianin a height hitlem ga ning longa tikhan oron si ang chu ni mai angai dam thei deuh thaw e tlem langai hetlaya adjust na omang chi hi her hi poi lo re renga tikan kan en chinang hei tian ni china kan en nen ka chone in thlau to khop me he a mole more tip to tip anti khati sona kal dun deuh ta zel ani tlem jon balak sala oma amero chu hengi chu angai dam thei to khop ani amero chu aum lo tluk angani to e sa tlem an nor phei le chin te le ai tha kan thu yen tikhan a tha khopin ka se tikhan tikhan en chuan tikhan kan mu theng hei tikhan headline reading hi kan en to mai don ni headline kar tuna hian ti hian hei aum dan chu ni ta kan riat tur chu het lampang jok tuna kan en hi object akhani ta ni chu 17 na kan da ani lens ha re reng chuanin experiment ta headline tang hian engkim kan chia tan tu ni chumi chu headline 60 ani headline in kar hi 17 ani chuanin a in kar hi 17 ti na ni min head izong kan chia let don ani chu chuanin hi image ni dil tur ani khoi tlange om ti kha a position hi kan la top mai don ni sa tuna hian ni recording lo tran tai la en za la ya nge om leo he la position na kha chu kan record bai don ani tiro hei hi tuna hian in 40 khoi tlange om le hi 40 nia 41 42 43 chi chi ni chu khatiang khan record lu mai tur ni 43 chuan het lampang hi 65 ania 85 85 ania 86 87 88.123 88.3 mo chuanin thil pat le lo en le lokila tuna hianin parallax kha kan remove ta ni amer sar hian ron nor phei le ta se het lampang se hian ron ner phei zel chin le sar het lama hian image ni la he kan nor lo en le zelang parallax kha tuna hi he aron om le to ni parallax kha chomang chuanin ni china ti na lai kha image position tur dik tak ti na ni ta ni chu a top thlenga ron nor phei chuanin ana sa don ni he kan mu thei dan tur chon ki ai son ta vak me ni tuna mi kha reading han siak don tai la tuna khan object needle kan da na la ya kha chu khoeng kan ti kha thar 43 a oma ta hen 43 ka ziak don ani lens chuan 60 lens 60 a hi chu kan fix char maya chuan image needle hi 88.3 a kan da
centimeter vek ani chuan hemi pahnih incar distance a hi heta kan zia tura chu ni to maya chuan object chu heta tanga hemi subtract chuan 17 mo 17 alo ni ta a chuan image zok chu 88.3 tanga 60 kan subtract chuan 28.3 alo ni le don ta ni correct chuan in corrected hi chu corrected value tura hi chuan heta ma index correction kan di kha u zoka hianin minus 0.8 ani wangin ta tang hian 0.8 ka subtract dona chu wangin 16.2 di na ri don ta ni ta hian chuan heta hian 28.3 atang hian heta po minus 6 0.6 subtract le nga ya chu ti ni chuan 3 atanga 6 chu 7 mo chuan 8 7 alo ni to don ta 27.7 alo ni don ni chu tiro kha u le v a khana ni nga chuan 1 by u versus 1 by v tan khan he chu hemi hi inverted thi kan la le mai don ani kha chu experiment dang ata ni ta se tikhan reading ma saber kan zota ati le dan tur chu hemi object needle kan te hi centimeter khatang zelin kan increase phenga chuanin needle hian aron zui zel mai don tikhan omji akal dan tur kha sa tribi tikhan aning lo me te tikhan hi object zo so centimeter khat zelin kan son phenga chuanin image needle hin aron zel ani deuh ber mai ni chu tikhan so lampang so tikhan an kal thin don ina ni chu ni chena kan tenghan parallax remove kha kan ti tur ber chu ne me ya ti hian in zui zel don ti na ni me a position ti la hian parallax ka kan remove zel ani mai tero sa ni me chu chu